any dear, see some party, a market yapa, some party, as I see so, and many dear, some pa FM, some pa TV, market yapo, some party, and my dear. KWOFIE and the two SOMPA FM and TV Nebema Wenijie and the Akatiapa Nebema Wenijio Sabra Waymo Dajini Be natural sooner dear when ya Nebema Wenijie Nakatiapa so kamu Emakatiapa KWOFIE and the two SOMPA FM and TV Why? Yasin SOMPA mani jeni akati apana wada SOMPA dia sitine ema akati apa ye no mai munsam kodie munsam dina ne kasebo dijisam ni jasu semjina SOMPA dia bama SOMPA FM Emakatiapa, SOMPA TV, Emanitie, SOMPA TV, Emanitie. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, SOMPA TV. No aboga na de share ya mamu nyina maha ema makwaba SOMPA 106.5 FM Accra original yakase na mote yenkan ene said ye trade ampon kwame basayi adom no wahwe yenso ama bosumi ni nyina ene ne yeja ne kwan kora July bosumi no ne da etoso aduasa ebako afimpi no ene aduonu no mu ensem a yensem twerefo wo msa soso a wadu mu wuraye oman introdo ene ni ntrada so a wasamufo pani ato ne bo asemu ayi de ditie ene ye de sumu yi ensem no efri SOMPA 106.5 FM Accra so a eje ne ho sekyereme na wasantemantam a eye SOMPA 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 Kumasi Afe Adafopa Radio Ebutu Paris France Abrochimemo SOMPA Takwa eye 101.1 SOMPA Takra de eye SOMPA 103.3 SOMPA Tachiman eye SOMPA 106.1 SOMPA Sunyane eye 98.9 SOMPA Kuranza eye 90.7 SOMPA Doma eye 101.3 Afe upiemu ewo mankesim ene nempotamo eye Kingdom FM 106.1 Wudi koda no baby a FM stations akenti anwam apepia nkoma no go no SOMPA 106.5 FM obati en kan firi ho Facebook no aye SOMPA 106.5 FM Accra yes Augustine o stream live ho be like page ni mayen na share e ma foforo so enya bi nhwe YouTube aye SOMPA FM live www.sompaonline.com wonu ekwitire ni nyina guo semufo pani adama wade awu potoka semu brofo kwai na kwakinkan bi secure sanitary pad kase a original ye de somo no eni animu bi eni Savia Church asafono wado shebe sedusi a wanmuti nananom ewonsia do anam kwanhia wona watwimbo no ya to se wanma ye wufusom ade ama wonmu nyina ene dadue wo pe wo krabre ene ye bekọ bono brekum ehon so school for bi ye graduation no ekwawie ye no ebi ba akon ati nananom wonsia do eba ne sen ye de honsam betwa na sen mete me ho ase ene tututu a esanso epiemu awobako Emma yadi wa shana eto so no one so wa shana no ebre no yate so na amro baba do Johnson Samsoni ba ko no so de juma wo ma Ghana mu no aso for don be de wo monsaga kano ne adia na Ghana ban adia basa ne yakoso no entwe yi
Ene esra dom no nso de krata aba abonte bi dem anim ha ye bekenkan de ma wo se de siye no entwaye nenso wo mo ho asamka Ononyafo Elizabeth Ofosu Ajare wano ane suani a wo trade and agric business so wakasa se eniema bi a yehia a yedi bedi dwuma e wo saahye ye ho no ya atochew afei so for ya wo show my Ghana ya kwan ne ya kwantempon won samson so bo amane wose ya kwan no ba so ha mu nchemu adioko no 90% de won betumi aka na sanya de contractors wo so a wo ye eso adwuma Enwachi yebesansa uransam foforo mu anansen na abeti Igbo hene bi wo Ghana nom ne ho ade yewura okuja twa blokwa ene alata de wo hwe wo mama no nensam so de ehia enkomo ben ne piem ye de to awo Ebusia ensempi ka yenim ho ene na dwai enuano basa yesi adwa ye de esom wa secure sanitary pad ebo ye chidom oba abosome eso a na anyankopon ya dom no otua aka obemo eye secure eno na wasa wodemo ukodwa so a na wapebi na afenso RSYD Novigi Studios wanom so aka ho bia yema bia ye papa ene professional for ama wanom so aboa wo ama otirimupo no etimi adadi afi wanom agya wamode eye techno eba ye wamode techno spark 40 series enso abedwa so a wamo so yesene time herbal mixture ene ne capsules ene eye HH mixture ni nyina da no wanom so aka ho bi na ene wiai apesima kadihia moti yenka e wakasie mu medin abena badu adepa kofi miniminu anom akosia agyewa kodie boaten anafe triple A mine ejapia apam dadaa Arusia yasha ansam no ase na yanka omanfo ya kwa na wotwe mu ye dia wosam ebaba so mu afira twede bra enkoda ya womo ewo Savior Church asafum ya tese wonma kohyiamudie ya wonmo ba na track bi ni won bedi ahyiamu wie kire enkoda keka ko be sa aduonu wonmo nyina ati na no wonse ado amane bokra yete ye ekire se mu mienu pe na wonmo tiase na asem ne ba na akwa ya asafam ni awosam sansa enkra ni amane boya yete no na kire se bi mu kura tia yeyam ebi mo nso sa atetia kwakeka bi mu de nwama kyese na asem no wankasa no na asefem na ye kwa wo no so ne wotane yaya akwa kwatwetwe nkomo de afiri wosanse na amane boy yansaka no a kire se wayi amu makomako dunsia ne nyina ta ene wo pe wo mu nyina ta kwabre wotane ma hai na niema mbokọ de boko nyame adom asedan kanyame boyo nkomo baby a wugina no wankasa no aye ehefa ankasa pote afedia bia dance twetwesi what be kasa metonka yo na me bisasa baby a wugina no ewo ye bia ye be pote kro ni ye friend say me dem me chat for IT SOMPA ene ewie samu ya me kasa yi na me wo asante achem obogu ni nyina ne se eye adwada etwam yi eye the Savior Church omunkraba tabia ewo obogu youth no ebese eco program ewo osen na adwada na mpinfo eja mmaba wa ne mranche yi ekwan a omoba omukrum asante achem obogu na rewo sen se akaka kra bi no madurja so ateso ahoye dwaso no madu dwaso kwanta no mamane akọ omukuru mbugu ho popa omoforo yemu hu ese tanka ka bi ati free so ti dava no hu ti wono de ugina enchen na ugina emba bia ugina ye no ade ebeye wunti no ekotwifa aka na so ma samre ameka sai amunum wa nkwada maako edunum na amunum wa omuye efi ho no enum a omo etreta no ye de omkogu dwaso ayare sabia ama eno so baako ebemu ka ho ama na ye edunsia na Savior Church asafo no sene omomra etie no eye enedai na omo ye se daddy te omo besire we na we be yawie na otmane na ko siwe e de oyaw no eto na tese ombesni omunyina abom di sene ohwe mfoni no a nti
omo tu amna tenten ene se oba asante asembu na areho na areho ebe nkwadai adaka mako edunsia estimu a omo akatapo a samri oba bogu a areho no de adofo anase awofo esu omo de omo asem nyina ama onyame se ne dubu kan nemom say we ye fruit trimpa de and the lalai na asama eda hono no Edisasi ayakasa no one map omu nyina akra bra wi ana sa pepe de omu nyina amna no yetu amna no ne de omu nyina egugu mu edisa lai sa tese ukwa ukan 1 2 3 4 5 na ne ni nyina ne se asafo no emma kwan emma senche ni bia ene obia eni nkomo omate se sa se bia cheso na mubuo mu asafo mpenimfo no tini bie nso omode ma na omo no enti ebe den pa ase ubi ene obekasa eni tina yantimi amfa voices bia nya dai anka hono yara wosam na gata sa nanono ya se wo mo ba ko gunsa e ho no ma nanu ada ko aputubu nhia mudie koso e ho no na eno so mo asam no tesai enya ba so sa se apaya de nananom guso even anopai kura no a omo ba ahemfie ho no omo ba sie ho no nananom esan bai ebe amane ti jaso mpenifo nso ko se jaso asase na akwansia ne esiye omo nso atu anamo a omo nso pese omo ko ensumo efise no kwanyam yanim safre elim no apante ga efi mase e konkan de be ni wa accident esi a chance abia ho before we no it didn't see that to omanya bre amutu anamon say apa e bi ho ayo so mo ye se nipa bonefo bi enso na adet na ho nyankoma de bi dia ene omutu no so sa na aseme ho no na awata ne bo amekakro yansha sane efitia no panoa de baba pema wiei a yedi nkomo yi ehwo no mo ankasa setena no akwa yesa sanse enim se nipa dunsia 16 a yesie wo nyina bomu no enya ahongoro so saa eti senya akasa ne ho no mo setie the bia ni dina no kasa no ne tinye afedi emu ye hello tani utenka aha neki afedi utemenka watani on temenka ye what temenka ye okay I was away ayo tani ya ne no ebo enkomo fridwa so no awosam wa na wotwe mu yere baba so mo enkoda makoma kodunsia ya wo moti na nanom ewonse do nkwanhia ya pa ya wo nkokko shefu tanka ekokkohia won mo ka amunum won mo ankoda na nka ji kura ya wo manse bibi amfa nkyere busua no emu nsam anana yetie na ebusua ya mudi ya chi wo Facebook no so no Aya SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. Enkoda makoma kodunsia ya wo mo firi mu no na eda so no na awosam no se wo mo emfie no egina emfinhia no edunsia edunso dumienu dunum enti de wanyiri wo mu a ya wodamfo nyini no so no aye emfinhia na duonunum na se wotimu so no kra na jama no wo twi hyan no driver ne bia no wo mu no emfinhia duonunum 25 years na wanyiri wo mu maka nyina wo mu fie ne nkuma sa 20 years 19 15 years 17 na enkoda no afiri mu na dodo no ade eyema na ene ya yekasa yi wan monka atiasefo ehu biem na sane efitia nopa anasa na watwe ye twam ne na watwe mu de ba nyina da ya bo mamane no ye ne atwede unit committee chairman won monyafo Edu Martin atwetwe won koma amapanyipai wo hyase ane edi nkomo eboye nkyeremu sane mu nsam ankasa esite ye nkoma no so na ye ne chairman kodi enkomo chairman ye mamo yako good afternoon ana de mo antia asem da monkosa wate ya jamusa sasa dwaso ane fafremu say ankasa na situation na tie hello no bottom nka SOMPA FM
Hello? Honorable Adumaten, what a man. Your line in him, why you cry. Yes, I'm sure. What a man. More. Nami bisasa as a friend I watch him with ye wedding coma. Ama one yan to was ya church mu kwanya kwansiano kwa fa so ba ye ebusua bi won mo de am yensa won ma free mu ni ade no ene ye pani padunsia wo mo kora bre no sei ana ehositie Yo ma me memo aha na ma chia wa tiefo a etie SOMPA nyina awie die ope ba bi are ho sembo pa ya na ya santi a Chem South Grobi a friend Bogu enipa mako edu ensia ene ye do amugu amna ba akun na areho yie enti samle ya amno kasa de ebe twam sima ba dunum ni a yetu amna ne tia tenten ba ko a yaksa nipa nyina mako live nipa dunsia na ye do amaguma samle de yakata omu nyina so imino kasa de ya ba SOMPA Timino kasa de yakoto omu nyina krabe a abusua ni nyina ekotena se ewo omu mission honum Timino kasa de abusua ni nyina kopiem ewo Bogu mission honum a aja omu hwe de ebeto aso a omu ebeye Timino kasa de se de ogan tie no yakope nipa dunsia nyina krabe ewo asieye ewo Bogu samre ya yo na ye robo amekakro asa asase ni mu no na wo kire se ebi mu kura ti yamoye ene ade we no ekwa be so na mo fa yi a mutumi nyanya obia ne niti ade chiatua so ya ene nipa dunsia no motumi apɛ wo mo kura bre na no ye ne san ene ne yetumi apɛ wo no nyina kura bre fefefe sa no man no sa mamre ni amane akwan so no emi se etire ne de ebi o ha da no mi bo mu ntia se ye hu tire ne di no emi se mamu an bi ti o mu go so ema ye hu etire ne ba ko na ba ko na amekse ba ye hu sa etire ba ko no e de ko mo kire ho no timino ka se de na de eye ne de na emi se yinya ni ti ne bi de ka ho e de ko so far de emi se ba ko pe na ni ti no say kakra na de say kra but amamna ni amani akwanso no empanifo de nhihye egu akwan mu ma ya pesa ni pa nyina akra bre sese one of no bibi foforo sa wa akire ya na nanu mo be ya na ana mape mo kra bre wie no na no ano no yo ma me memfa ofidie so na menton kra ema opem so tumfo se namle de bebre ho a esese because enra o man konfo a wa twede e be kasai ese efin aka kuro nipa yi nti ye wa mamra esese ye esese twadwan ema kuro because so ya me no kasai emi se me kasai no na ohima o wa santi atima twede e de aba sambre man ni dia a me no kasai e da ho a ye na ne ye enti ama kuro no sese Kurono emranya juma because ohima bodia dia obia man ho so ana obodia obia man ho so ana obodia fise ohima bobidio di kan na bobidia obia nso ye bia obia nchini de bia etimetre otunfo se mo fidika sie me de fato se onfa ne nansi form because man konfo ne se ohima na ni bia na e tine so kenwe yo na wadawru maboa mekakra kuro ya yaka ho asemo no de di kan mo hye man hene ba yase ana de toso mienu de na ama nana hema so aye chenchine atwan kokoti sanya de adua na obedane yo mame ye hyegabe hinase na asem ni nyina ne se galamse bi ba sa ensuo ya ye ka ho asem yai enipa bi firi kono mu betu galamse wo mfinfi ensuo ni mfinfi ema assemblyman gada mamu am ye kochi nipa enkono e de omo bre nananom enti ade bre nananom no ko na otwe mienu na kromafo ne nte ho hwe ena omo de pressure ma assemblyman ne se ena ejamo akoji stanti ni ache nkrofo de omo akwa ye nkan ho hwe ena assemblyman be ye press conference nananom meyi omo ho ano eno na ohima ate wo radio so a osi assemblyman e good colonial galamse dia ma so emlekwa video dia ho enti sa dia assemblyman go man no colonial
ɛno ɔhema anim ase nti ɔkɔbɔ ni bia yakɔgya bɛn bɛ mprɛnan yakɔgya bɛn bɛ mprɛnan gya bɛn hene edi asɛm na ɔse ɔhema amodua ogu nsa nti saa de a obi a wagu nsa a ɔse wadi bim no wakyagye ɔhema enyan nan snap 9 sika 200 million eti ma me nan no ɛsɛ sɛ ɔhema ne ba bɛdan ne dua no bɛbɛsi ne ɔhema mɛdan ne dua no yɛgya wɔ mo akɔkora no sɛbre no wɔ ma akɔmfoɔ sɛ sɛ ɔhema na ne dua no a ɛde nsɛm bebree bɛba ɛde anamotuo na nananom mpanyimfoɔ ana afei unit committee mpanyimfoɔ a mo wɔ hɔ no mo nso mo tuo sɛne yɛbɛyɛ a adwobrɛ bɛba sɛ yɛka nipa nkwa nso ho hia yo maame bia sa akɔyɛ biom ne sɛ bla ɔhema bodua no ɔhene wɔ hɔ ahemfo atwa ne ho ahyia nyinaa wɔ hɔ ahemfie ɔnom wɔ hɔ bi enti deɛ ɛyɛ ne sɛ nka yɛnim sɛ ɛkɔ dwabɛn no ɔno ɔyɛ ɔman hene no daase berɛ no anka ɔno bɛgyina ne tumi so ama ɔhema no ayɛ dɛ abɛgya ne dua no nanso still yɛabɛhwɛ anim a nso paa deɛ megye di sɛ adehyia no mu na ɔmo tu ho anammɔn sɛ ebi a ɔmo de bɛfa kasafidie ahodoɔ so ama otumfoɔ ate na ɔde ne nan asi fam deɛ a na yɛho because dwabɛn hene deɛ yɛho no sɛ yɛakɔ ɔmfa ne nan si fam eti yɛhwɛ sɛ adehyia no de bɛkɔ otumfoɔ na otumfoɔ de ne nan si fam a ɔno na ɔka biribiara a ɛyɛ final ɛwɔ asantema mu eti so far de yɛhwɛ adehyia no sɛ ɔmo bɛma ɔmo honom no so akɔ otumfoɔ na otumfoɔ de ne nan si fam ama maame no ada ne dua no ɛnyɛ saa deɛ a ɛsɛ bia bɛkɔ so ekuro yi na kyɛ sɛ ɛni bɛnyɛ paa Honorable Miano was no brand wadaja wanyamaye. Yo, Mensime Damasi. Okay. I was your Kasa ye unit committee chairman ya no a watch dear. One more for a do Martin. And now I was somewhere as ye fitting our watching Moyabo Munchre Mua Nene. Ya pa a ye Musiako, Mabruma Kumako doing Siakura Breno. What the more man boka cry a babasumi. And a ya where Bushama or Moya and co not one monk and shedding. We feel some perfume na ye de mamo. Na ira ho sam no. Ye gyina sa atwede no so ne afra atwede foforo. Ye de wura brekum. Bono mantemu. Na ehɔ na suku a yato ne din say Golden Child Academy. Wo mo ye wo mo graduation. De enura na bra champion ne akwasi no mo ye e was start right. Enua bi na wo mo ye graduation e bi no mo be sha soja atade aba be ya nurse fo na dokotafo e bi kura be sha mampani atade. Aba ye de daache wo muzu se wo betimi ayo de akere no amfa sempa ma ekowie wo mu se binu mote abrosan so na wo mu hwe TV na TV ni dum ye wo mu pentem sifam ekowie no ye se binu krati na nanam wonse do enkura be se dunsie ne akere de wo mu da Holy Family Asopitia wo je ayarehwe na asemi no efa kwakwa borowe won na di na ni adi akere a wonem ni nyina mu efa boye mu Osia Arosembi SC Obrekum Abono Mantemo a Golden Child Academy School and Obrekum Mensim Obono Mantema Funi and Awoshe akoda ba ko no wanya emfienson awo class 2 yefeno Janice afina amponsa cheme enra na womo eye graduation a womo de be makwan na nka akora etimi akọ class 3 eno na abrosi a wohwe womo e wosoro ho ba bia kala yellow no wono e pila yellow no wono e ho na womo sani aba from some be TV anase womo yimfoni bi na nkoda yi fi abrosi so twifa akoda so ma akoda ba akode efense Janice eye afena amponse de otona no e wonse do ma akoda be se du ensian so sabre ye de makogu Ebrekum Holy Family Hospital Esabia adokotafo ehwe na ye ni PTA chairman eye Prophet Alex amankoda na fense fireman edi nkomwa bra ekochia no e Ebrekum Holy Family Hospital na woche kwanya asem no efa so ebaye na kwasense bushina mato abese no maami anema e wo scream ye fe no Beatrice afena ne ma miensa de wo scream se ba ko timi afri mu a kopie mu e bushia fia no kwasem ni awiawe ho e na aba mu kabisha mu ba e kwakwa graduation maami aya hoboso ko na won ne ma kwakwa graduation de mu abafie ene ye kopie mu a akoda yi e na woda Holy Family Hospital mochire yenti PTA chairman ene nse wode to yenim no bi minua me PTA chairman ewo Golden Child na ye graduation te emra ye no ye de nkra ne nyina ko abronsan ne soro sanse nkra ne doso ente program no e koso ne ya project bibia ma omo wo soro ha omo hwe ente omo ha na TV no edumi ente edumi na nkra no ba ko ka se ne mo me nyina ye nsi nkofom kohwe program ne bi ne se omo di America no
na akra no baako ɔtetɔɔ ne sɛ ɔmo tietia akra no baako that information a yɛnyaa ne sɛ ebinom sɛ dan na bu ebinom sɛ electricity na shock ebinom but it's never true dan mu yɛ electricity and shock obia but nkra no ɔmo di America younger ɛbɛyɛ 7 years kra no ɔmo tietia ebinom so a ɛma nkra no enya yi kakra yɛde ɔmo nyina rush ba hospital nyame adom doctor no gu so a ɔhwɛ ɔmo a yɛbɛka sɛ ɔmo ho yɛ nkra yɛde ɔmo ba bɛyɛ 17 or 16 but nyame adom obia ho yɛ na mentumi ngina hanka sɛ obia firi mu after say PTA chairman Prophet Alex Amankona action nsemu action central no abata for me so a na wo mo ewo Brekum Holy Family Hospital so e de wo mo so nsem ene yawa wo mo edi how e wachiri a yehu ni say two authorities no madam school yene dia no nyehu no wa as an owner of the school BBC efa wo nkola ho no esenka otu na mo ebehwe say na omo ho aka no omo mo tesen obi afiri mo na so bi mfiri mu omo ti biam tesen ba nyehu ma me na wa ha but according to report and kwana de me no mo se teacher bi no de abadi omochi ona opama so we dey get down njo mo firi so we ba no na mo pai no mo tetoye e na akoli this situation no eno chi akoda ye ne wafiri mu even say Janice afana amponsa chiremei ne maame ene hawo ene arewo a wodi we friend school say we adu tama omo bayenti na so kwa mabwa me ho me kontimi kwa na sister friend say BBS school no mo de omo ko Holy Family ntimi nko e ho nhwehwe ntimi du ono kula na nka wo say me friend ni madam awotire na ade ankasa no ka kire me say ono kura bra no no na kwan so awoko hospital no ti onu du ba obe friend me odu wa friend me friend so kura no mfa nti a kire na me friend madam bi na me so nya sibia no omo ka ho asem nkire me ba ne ka ho bi wa ma me muaye nti ma mo anko school ho kura na me fa hospital mo na me ko ro ha me go hu say me ba na me ka say nya me ya na me bo fi say awose wo madam no kura de na sine wo say o ja program ni na ne ye be hu wo hospital mo we wofo a wafa no ho akeka na ni achi ato na no a wo kɔ ne ba graduation akwa kotwa photo di bi ato ahwem no ene kokɔ wie ne sa Holy Family Hospital na wo nkokoto sa awere ho semi Ebusua ye frere ho semi mu na yato so e wo nsem foforo mu e de ama ye kwakopie mu e wo bɔkɔ ne mpɔta mu ye nyina ye nim de na san esi ho enam so ema empanifo de wo hye na eto won so se wonom enkonko radem no no mienu na kyese awia no mienu wanya nwumre kora na wonom so ale anopa no nsia enti ye fi ho ba ene se wonom ate ohye na no eso ye kwahoma ne so ne ene Owura Francis Ahovi was executive secretary at the Global Security ewo Africa Research. Yane no edin komo. Mira what's me kan maha e was SOMPA 106.5 FM Accra so. Yo, minya ba meji oso. Mira Ahovi. Hello, what's me kan? Me pacho me te won ka papa. Me pacho na bibia boko de. Boko na unso Nyakopon adom yeso ye ho ye pa. Amanye yi kire mu sesese no ohye na mpanifo edeto adehia wo mo ewo boko ene ne potam no yate so yehu ni sesese na yate so no eye ekwan a efa so akonkonimdie mu e kire se bibia ekokokoko yie ana yo midawase pa ye beda mpanifo asese omoati eyinu so from 2 p.m. to 6 to 6. And he said, "Oh, you better change the CFS." No, say, you can't say the SC or Bokono, and you will be Biara na Becca say, "Oh, you involved." Many people are just innocent people. So a basa, it may be your help, Brian. That means say, "Uncle for me call move me call Jum, me yes." So, what's at 2 o'clock there? And he say, "I intend to do." Even maybe I trim you want that colonialism any. Nyama consa so Rebecca say and I want to say my review but even after reviewing it all the time can say you know a year now so it's supposed to be just a measure a very temporary and himself was a temporary but Siciano and he say no maybe order of the bigger credit na yes careful bigger credit yes careful so Rebecca some more idea but I need to try I can say as a minor, let's try our best. Say, we will invest, maybe I can say,
you have to activate a conflict early warning and early response mechanism. Idea who can say, say, omutimi man crofobia, omusha omukena, and now musha omuma akade say, ombetinya ya ubia, the diva be sino, san crofon, ombe hunin crofobia no betina ya peace council for. But apart from peace council for, ombetinya ya very active in crofo more from her. Community hall omo ankasa ese mo fe binu mu na mo astre ni omo se ogun we a e betina ye sade na o ye schools mu students ogun we a now nim say we na ka we akere we say ni hu abi adibi se emi se nipa na o ya ho they will cover on antiba no adi we e betina ha so it means training crofo sa no bibi biara be si bia no ye kan say dey si crofo mu ye sade no omo ye nipa ti say ya that means say omunye ye nuanu mu a e dia mu ye kununum ana mu ye yire nu so nka ye tini ye satire nu wo community mu a e betimi ahu se asinesi na ye we na esese ye wo sa trash nu so ma ye mpenyi for ni police for se ni hu bibi se ni ko katre we se o je mesia police for omu ko ka se ye Francis ne be katre se debi esese omu tu ehu anamo se asutwe bi owo a na o ma kochi sanipa no etu na o ma agi na o ma panish nipa no but emre pino o mu ko ye misa o mu ko o ko ye Jesu boa na o ma ye de na o ma inframa board so as a matter of fact all those things is very important say as a mind you need to invest into that so those are some of the things as we are talking currently boko obilu can say enchen and say why sibe koso but what we want to say is say they can say who say teachers for omuko, nurses for omuko. This is the time I will appeal to people. I almost say a young person, but at this time, that protection should be actually given to these nurses and other people. Say, this year, if they are own to me, wo them and now hospital and some of it shall be here. That's why we call for mobile clinic. So the mobile clinic or mobile hospitals, a microphone now. The Bianca wo first I wanna musa yare and some change sabiano e grabia share na police for anasoja for no na matina bo san microphone hu by that should be done in collaboration with the education service, the health service and the security sector. So those are some of the things that is here because adena koye humanitarian crisis e bansa akomo ejumani ho nsu ebenya nsu ahifa ebeye de ansana tinye ko jum akoyesa so those are the things the who say are very important. And now, ye marketing so enya na juna yet me ko market e ko market anopa ko si wiani nimbre. So the omu yi sa e no ko 6 o'clock there. E betimi aka say eye kakra eye nanso securitization military form duma omu ye different. O betimi afre soja ni say uko amanye say why say onu onye training onya e no ni training buga training obetimi atunufu ba okwa ahia obi ko trigger bi kakrebi they will say manya as a soldier no akoye so me all the time no I think our police are capable enough yes sa 2 minute ma police for ye ma omu protection say ye ma omu titita aye nim say omu kwa akwa omu betimi ade omu betimi kwa akuri but ye ni say ebia police for there omu ye bama your bema or kruma a cosa a bet near haji so what I would say for the meantime say you was soldier for her there ye needs ye can say almost free to say baby as I say there should be a buffer system and I said there should be a backup measure I'll make you can say ye say me can say soldier for no baby or move any curfew any or ain't me fans to jimba or only a mammy can't remove the ban say negative piece. Negative means say, you say papa KWOFIE like ye papa and him say ebinu mo omuye shi omu to do fie penen kolam na wa kodin. That then it doesn't mean say they are respecting the father or doesn't mean say ye wasuju KWOFIE ho. Papa na nya so piepe na we so bia to mirika fa ha omu konsro no ma ba form. The same thing happen when people go to Boko like that, especially the military no. Omu ye sa to try any obi biara. Omu ye din to say dia o si sia dia. Yama nyina de na o ma ko sign papers o ma cheche o mo na o take picture o boa o mo na free o pe na de na sa page. So what you want to say is
and me enye bemasendi. Today is about nyansa, it's about intelligence, it's about the modern and contemporary way of combating crime. So the South Council for being said, apart from all those things, to fight crime and conflict is very expensive. They have to invest and say more invest into AI, artificial intelligence. So those cameras that they might use, they should be cameras and not shoot or bit picture clear as if it's during the day. So almost invest into those things and they play them at the vantage point. A bit nyama say obi biara ni say you shoot ya na jo kebi na so dem ye no camera waiting chimia omo fa ho chen omo ti obi so a yen jai kwesiji yen jai say obi e penyi frene nti asema de bia se mi fan tu no mi fan tu ono so na ha dream be pre yewra hovi yenda say na onsem kayemu no wo se asojafo na wan mo abegu ho two no biaye bia wan mugu no entumi emwa eno no wankasa unhwehwemu kakra waye no wa modo asodododo anase ebia point a wan mo no eno na emwa na so omudo so dey 400 going no omudo so onu nye mi problem ba problem is SMP for who say some measures are mo taking in now just in caring solve problem na da on dem mami si so solve problem dey best in send Canada say nkrofo nim say soldier for krom omu kita chi omu kita we no obi abeye din ti say dia hwe nkoso are you getting it so basa still stagnant omu na say free ho every 3 days now say we see so that's why me can say yenko dey call dialogue negotiation and sensitization the same nkrofo who say no because of a quiet course no ye ni company bia eye duma betinya employee ye ni marketer ye duma papa ye coin no enye school en koso ye hospital en koso people must be sensitized, educated, and me can be said there man can move no so say me I think that the time has come that we should integrate idea and peace building into our educational system and who say the this year and yes a true na be ko cancer no so no. So that is to be in our education from the one to the last day. That means from facial fear according to university level. So yanka say you na him say adibisi wo uni antema and yes say I know na na be there. Nkofo gun sade na yem review and tune sade but e be branch be mo yada se papa yewra wo bre no adaje a wanya ene SOMPA 106.5 atwetwe nkomo ene wie yenso yada mo ase abusia yekwadi nkomo yi yene Owura Francis Ahovi wono ene executive secretary edema Global Security for Africa Research ene ne di nkomo ni nyina efa ohye na empanifo ede to boko ene ne mpotamo ebra wo mhye se no mienu ekosi no nsienti wo da 2 pm no ma actually 6 am no we say no wanam ateso aba 6 to 6 enumu ene ekwadi nkomo so ni nyina mu no aba no ahye empanifo a wo mpotamo ne wo ka biewom afa emabunu say sebio emo amomfa bibi anase bronya honwe crackers se yate wo hye na no so ebere no so nti na eniema bi a ensem fata no wanam kwaye ohye so a wo mode to eye tuo ene akodi a wo yetimi didi awuo no so no eno de wo mugusu a wanam kwamu a ye ne Owura Hovi etwetwe ho enkomo Arusoro to ansam no so na Ghana ban anam na customer for your fellas kwacho fosu aso adiababa to dwa ya wotrosa anu dawro kasam ye koso brasa fotom bi wamo anensam trofo bi enasensam troni bi konya ye wiekire ade won sage kan kakrama eyewitness a na wode no aye engitahudi anase po wo record no wiekire wono so wo mobro no de kan ho no yade a entwa ye kura na Ghana man panyi ye ratontomani mahama ahyasa wasa nhwemu mapatumi kwaso sanse nei no wama Ghana samtrofo fa hodie ho hia ana samtrofo so ene ba bia ye democracy kebma men kabi no akwakodu no ye ntumi nka wabre be yin samtrofo afiri mu ewo kwa bia so nam so nti asrafo no wa ye hu wo mo video nim se wo mo de wo nsa aka samtro ni wi akire eyewitness no so wo mo sa de wo nsa aka no kan ho no ewo se no ne kine ya da so twe bia da ese fata no yetumi de masafo no na eno mo na executive director Adema Media Foundation for West Africa Ora Suleiman Abraham adna no atomu extra senhwemu no de wo fo so se wo se koso sa
we are in a country where for some people assault is okay and for others it's a crime. See what happened yesterday in terms of punching an innocent journalist who was basically trying to do his job. I don't think that we can say it's not criminal. Otherwise, are we saying that people can just go about punching others because they have power or because they feel they are more stronger than others? We will then be having a very chaotic society. And I don't think that our military are trained to abuse civilians, to attack people and punch them anyhow, unless we are being told that that is not part of the training. If that is not the case, and the military is trained to protect the territorial integrity of our country, then this certainly should be seen as a criminal act for which there should be persecution. And the least, at least, is for some signal to be sent to serve as deterrent to others that, look, you just don't go out there because you have been provided uniform by the state, because you are paid by the state, because you have been trained by the state, you have the liberty to abuse people. I was aware Aya Ora Suleimana Brahma, were executive director at the Media Foundation for West Africa. And Ufri Media Foundation for West Africa, the Isua. We acting director general, public relations, Edema Sra Domino, Chichu, one my hair in so I fra woman navy, and into Captain Ghana Navy, VA Ahen, one Akraten and Sasha. And at Wamachro, Eddie Abbas and Central for Widdy, Moa Babuano and Monsan from Mosonam and Scienti. Dear C. Ewo Centroni and Esra Domfo Bintem Ewo Spenters and crying. But so made that net toss de Diasan no quasimony. Sra Domne say, Wamaswa Semnupa and Yadia Womu Jamana Quacoda, said a ye be dear Wamocho train Yane Jane and a Wohono. One bed domo Quacusiasie, a hunu baby, finny dear Namusuntia. And Centroni no one can or how be a debru biano. And yes, they do before complaint. One more Jumano, need dear womb, one because one my ye Juma. Nephew woman saw one who bonds habon for Semuno, one mamma Brano, and a saphone in Eddie. Nessa hunti, one more foul, one mabuano, one more majo bremra, na and Himumapa, coso, and now one more trocrateno, one more diaqua coma will be a fan of who a ye, Central for a war Ghana had dear. Titru oma wa no durubunu mu wo bia ansa kasa krata yi bi ya ye boso so ediama ye tiefo a Captain Ghana Navy VA Ahen wasane na mamefo anwura court we High Court kwa asetena na kana foto samfo yura keno furiata nensamo a wode akwase court nche special prosecutor de bi fira na special prosecutor yura kisi ajaben na krata o didi na chi se wo hwehwe no ni obehunu bia nche mra no ye montungu na wode saasem ya soma na mra nimfo ama wo de na court wa High Court se saasem no wato atwene baabi kura eni kwanso obia kura esom na woka bie dwanto ahene bia nsomu bio na mo yewura special prosecutor ne nsam a wode ba yese yenkonkoso ne panchi no ya wode asoma intepofo no edaso aginam ya eye adwuma esanse firibira wono mo bo papa panchi se boni a wodi ne ensem bi no mafafa na ho wo meyi ne ho ano a wonya maaye besi ne wo mo bo no ama intepokura bam no wode na so aye ne mei wonye se wo ba enti se obi tie ye ne na wo ka bia wo hu se court ato asem na twene mo bia ni akire bio na mom yewra special prosecutor said ye waside warrant na soma se ye mfa nchene no eda so ye adwuma obi obehunu bia no wontwene mra Ghana Nani Accra High Court sasanso ekwasetena Human Rights Division no na wanom ekrata wanom ekopese mu na efama me Gertrude Araba Esaba Sakitoko no omanyi ye Chief Justice ya sese osensan akonwa yeso yi na ne samu a wono so ode kwadan Human Rights Division eno no ewo Accra High Court no ese sebio kamia yesa ne petition ampanifo petition empanifo na wanum yesa wo mo etwe na sensan na wo ma hwehwe mu no committee ya wanum eforme ya owurapo aman eda no sa committee no wo hu ni ye enti nika ho behia sa court ensan so sa committee no na ko wo mo adwuma kora enfantungu na Accra High Court kwa asetena no wono so ade abase sa petition na Mami Gertrude Araba Esaba Sakitoko no adeba ye no wanom so abo ato akene baabi wanom se
krata wade ba ye no anhwe yi a na kwakwa boa wo ma adwuma ye na ba be kantankroso niema na delay niema a wonom wase wonom ye ene baabi a wase wonom hwe na wo mo de emra no edeto enti no wonom so sakrata ni mu a enye ye a enam no kasa yi ne petition a wode ebeda high court no wonom abatu akene ebusuya secure sanitary pad wasi en kan so your babo so meso na nyakopon ya dom no otua aka obemo wo mu a eye secure sanitary pad eno na aboa wo said ye eson wai baitre na ne ntaban no etimi efa babia na etumi echinchimu ema ho ya dry ema rashes bia enwu bayom ema bayom esipi esita enu ti ne yekanfo de ama wo enti secure sanitary pad ko dwaso a na wopebi eboa wo na wo sei wo kumase ene ne mpotamu a wo hu Mama Excellence Cosmetics ho no mu a wotu e de ama atufo edum PZ kwada so taxi station ho old SOMPA pharmacy lane nim e na be hu no Mama Excellence Cosmetics ne ma no 0243 862 158 0243 862 158 na oma secure sanitary pad enu bi na so ekotugu so sansei e ma ba wa wonum nya ntwabra ne de wonum atu aguso enya asam ketua na time herbal mixture wasi yankanfo enfama etridi yade madedia etu asese hum afi wo honum a wanum eyo betebete wudidi enye de wunum nsuo kra nsuo na tasteless enye de aduane bia ka wanu ana afi me hu nam eyo ya de bia wonko a obabi yo ya eye time herbal mixture ene capsules ene yakanfo ede amawo no wasi time HH mixture ene capsules no eboa etu enam nyade ase be ma ojonso amu pai mienu adifita bi etesa aduani etimi free ubema ni muba oyade aya no wa per time HH mixture ene capsules ne bi na wabobbo enuro no sedie wo ba ensu fita bi gu a na wa hunsa na echi nyan ewotimi kikausa eye time HH mixture ene capsules no ebi enuro yi abofra wanya mfinhia dumienu enum bi oba pefo wonka ho umma kwada no fo a wonka ho Food and Drugs Authority wamagia tum se eye baabi a yeto wadro bi a herbal medicine no ukwa ubenya bi na ne doso promo pa no from meye 0244 417 669 0244 417 669 time wanom ebejo so at the time ato yade no so na Technospark 40 series wam say enu ana ba yade flex here enu ana yade spark enu ana yade ye bibia se ne nketesie ene mrante etwie wanom sa no ani esan say eye stylish na said yet ye no eye slim eye powerful eye clean na said ye Technospark 40 series tie nie wanom say ade bi afom mienu ba ye no eno ko a etumi ye ni nakama na AI na ewom no etumi bu atwuma ese konkomafo agyan eye Technospark 40 series we na tronsuo mu kurampa ensei esan say wanom de waterproof wa shem eye kama na ne charging system no so eye kama o enya phone bi a wo de yi charger ko shem afebu se bonani pre sa na wo ye no ho ko edwaso ba bia ye ton phone bia kwa so pe Technospark 40 series eno ne papa no eno ne ensompafo ye kanfo ede amawo ni doso puo pa no for 0303 980 205 0303 980 205 na Technofo so mo Spark 40 series na efe na yidam ni bi eye papa no na RSYD Novig Studios ya badi amount dendende wase kokoko ya butun kra he ya Malam Abase First Kokroko Street na ubehu yen na ya wobia ye kakraka boyi ahonom ehwo fe emfidie wo honom eye emfidie papa yo ma ye ne wo mu ye adwuma so wo mu ye professionals na se ye ne wu ye adwuma anasa odo skit ba si ya mu anetwa na se ye twa to social media ne so ana ba bia de beto bia anko a aya asere yen esan say ye wo professionals wo honom ye ne wo mu ye adwuma emfidie ye yuso so equipment no eye papa nya asem keto a RSYD Novig Studios and ya kan for the amawo entini mu a mutwa frame mu shoot movie videos ene de ya ka ho nyina momra na ya mamo bia ya kama ne enwie sanfa ya dwene a ya kwakosua ho nimde no ya fam pushiw na wo so etimi ehete babia ye twa photo shoot nso na ye twa what him say yes enfoni we de one year you no enye photo shoot bi on mo a e ma no gisom ko ye makeup bi na wo manimu aye enya sam katwa we de asebra wo natural look no ye fa twa shoot eye RSYD Novig Studios and ye kan for the amawo Malam Abase First Kokroko Street wo
ɛna abehu yɛn yɛmba ɛyɛ 0574 715 778 0574 715 778 ɛna afei 0303 974 822 abusuakuo adamenti esanse abusua ne wɔn mu nti wɔn na aboa yɛn ɛma yɛ bi kaseɛ yi ɛde ama wo yɛn nyina so yɛ ba sisi a yɛsɛ ɔtwɛn yɛn SOMPA FM. Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will then it's not on, but Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufua You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series. The phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post. Triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery, Techno is your plug. Rush now to any Techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno. Stop at nothing. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden. Ena nso biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratuo yi atum.
TV, Emma Aketiapa. I was your dam was a year to and some no I saw. Now, a years of Panyania having a world champion international ministry, what I know. A year of Papa Patricia, a Siamaya don't know about Manasacrata, a niche having a quarter no sentence, no, and Fishama Kuma could do me a wakadamua. Ninada, I say, Sika Garawons and some one uncle Tikwan and a dark one show a jagana for being musica, Yana and Namma Gana Maraquaso. Now I know and I'm so ama, quite for your mouth for being with your bonwa, Nano Shaka Jina Quartua, yet Trinasrania Bassa, a year 2021 of Fimpim you know, and yet you know Bako, a brawa ten on one Cassani TV, ya friend set tender TV sua, one name Pabako, Equayi will be a friend set Prophet Emmanuel appear for Muni Fonini, not one much nay nude pictures, naked pictures, a part another Johnny dear, not that show ya woman the tom until she go run when you was here. Now, some no Anna Edimua, our pimps say, and also was some at a trebaho. Now, and I say Patricia, Sia Maria Bonmanessa Gradano, never any for filing your friend said. Notice of plea bargaining. Nasa and no one more shassan ya beya. A bet me abua, ama se imposa kwabana si wodi 4 hours 70 mua. And konkoba se court best sentence and a 10 na no so wasan so akwa twa no foforo kura. Na mom we no ne sentence no so betimi atie na abua ama na mane hunu obekwa akwa hunu ewo eye afiase no. Enkonko wa bebre na enha ne ma ewo atire bio. And every evangelist ma party de so na yenwrem ewo so afo hwamano ne honsem na bobo an yewre kuje ta block a enche bia na hu se na mfoni bi ne na wiase nyina apakase no so se ebi mo efre wo mo se ibofo wo mo ja asase yantam ewo Ghana ha wo mo chechira heman kura efre ne se Igbo Kingdom ekowie ye sine hene na wonam wone na tira nkonnwanom ne ho ade a enam saye so ma yeso afo ohwe amana ne ho nsam so yuro kuja to blokwa no tomra se bu adwane ewurawura mu a frefre pani enya no ebusa ne nsem bi no ma obeche se no kure bi anim na we kura wo mo ka no se bi wo ne asase bia asade wo mo kyerɛkyerɛ na wasi no ho hene enom ne ho ade na asemi se anso ho ewurawura mu a ama se ya bo ewurawura alatama mu ma so afo ohwe amana ne ho nsam so yuro kuja to blokwa ene uwura alatama mu a wono mo so afo ohwe amano ne honsam so Madam Bianca Odumegu Ojugu wapiem ewo mayimu na bra wono mu hia no yuro kuje to ablokwa na ma ne bo a wo boye ansa na ma me kasani. It is also important to emphasize that we have agreed that we will deepen our community to community engagements. We are conscious of our history, that even though we have a historical background with a lot of ethnic groups having the same heritage and antecedents. You do know, for example, that the Ewe people migrated together with Nigerians, sojourned in Ile-Ife and continued to the Gold Coast. The Gans have a similar story. We have very interesting anthropological antecedents. Which shows that we are one people. Enti bra alata wo mo so afo hwe amana ne so baaye no na yuro kuja to ablo kwa bo asemi so na wie Madam Odumegu Ojugu nso edne de to aso. I came and I saw with my own 2 eyes that there were not tires burning on the streets and people with placards everywhere urging Nigerians to be deported. And it speaks to how the government, President John Mahama, was able to rise to the occasion. President Mahama and President Bola Ahmed Tinubu are like brothers. Of course, Nigerians were in a very festive mood during the inauguration ceremony of President Mahama. Our president was here and for the occasion, passion speech, which wanone so afo ahwe amana ne so alatamamu Mame Ojuku. I was afraid you call be my so na
Palestinian man mu ye dream ye de ka bo mane da center kwa Israel ane Palestinian a man no dia so no guso da ya ekoso pa na Gaza mpepra so ho warmo tifedo fam ho no no ana anuane ho akwa atwe dia ma o manfo a wo mo ma se se o mo gi o mo ba bi a enye eno na akwa ba se nipa ba sa han nan ne akira enuane ba ye no mkobu susu mkwa bia die no obi nim de kwa ba ye akora bo akwa kasa ama emu makomako 50 aduonum de worma chinananom wansia to ebiem emu aha 9400 ya wo so ka ho no wo mo prepre mu ode pa ye hwemu kira sa kwakwa ye den de ama Palestinians no se wo ba jimi age sa de yi atum na wo hwe videos ne mfonyina wo do ye ne nam no a kire sa wo bi ntumi hunu se nipa bonfo bi na bo apakwa tutuo se ya asrafo dom o mo patantokwa no ena bia mkwa tutuo na ekokwo fa mu ma nipa 50 sa akwa wu ye no de enya de ababa da dwanam sunti ama yeresabia wo do ye wo hodom nyina emu aye ye ma ya wo mo hunu ba bi a won mo fa bi enkonkoguo na America man no ahase ya wo de won nan AC from sun ye ba ya ba bi a Israel won ma kontokwa no akwakodu bia no eto ebetumi etwa Ebusia yenyina yeso na premtobra kase aye de som free SOMPA 106.5 so no yemunu kom sen epen se afei na waso wa fidi a ensem wa yedidi wontua no bi ene sei Accra High Court akwa asetena na mami Getru araba esabasa kitoko no the Chief Justice a wasensen ho ne petition a wasan de kwama wo no wo se wo abachache na ye ko dwa so ko fara wo semu a Savior Church asafo no nkora makomako dunsia wo mafri mu no na ye pe mo kura bre no ye ko fa bai sra adom a wo mo kodi mpabro e won santwiro ni bi ho no mpanimfo se wo mo hwehwem Ebusia na sam no edoso ene free SOMPA 106.5 FM Accra so a eje ne ho sakireme na ebumfumpa ewo Asante Mantamu SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Adamfopo Radio esomo ewo Paris France Abrochimemo SOMPA Takwa eye 101.1 SOMPA Takwa de eye 103.3 SOMPA Tachiman eye 106.1 SOMPA Sonyane 98.9 SOMPA Nkuranza eye 90.7 SOMPA Doma eye 101.3 Upiemu ewo Mankisimu eye Kingdom FM 106.1 Facebook no so uhu ye ho eya SOMPA 106.5 FM Accra Augustine streaming live ekukuru yan ebesi intentan fidie no so ma uhu yan afa YouTube no so ne dem live SOMPA 106.5 FM afa wudi koda no ba bia wo bia Ebusia wote yenka ba bia FM stations akenti angwam apempia nkoma no ego no wote yenka efri ho www.sompaonline.com owura tabuati ada ma yesemu fo penu no wakutire nsemi nyina potokasa mbrofo wode agu okọ na kwakenkan bi na secure sanitary pad oba aboso meso anade amo obo ya chi dom ma time herbal mixture and HH capsules no eso yasene bie ma spark 40 series ya eno no techno stylish phone cream neat powerful wamo so esomo ema RSYD Novigi Studios eso somu a wase brania ma biaye na shoot to frame u music afei mo mutwa skate na momra efidie no ye kama correct ye twa photo shoot ema hu say we ye natural girl and a natural boy na eno so efiri ho aba wanom eso yasene ema apesmaka de shebasa ye jepene esi edwa mimidin ABENA ADEPA KWOFIE meniminiano Akosuya AGYEIWAA KODIE boati enafi triple mai eja pe APAM DADAA